Nikethinkatho na nchune mutegeri bwega no ntuba kuona kanya kugwatanira na unikire weru tha mugwanja mbitagwa Ntinyari Kinywa. Tukanjiria ntiso chitu mubunge wa Gembe North Julius Taitumu na ameneretie karikari echo aria mwana wa grade 8 akwirikana kurathani maabisa ba DCI unto OCPD wantere wombire kwithirwa agitarire na kuga ni muthukia omba kwithirwa akiuragwa ni maabisa ba DCI bakiwinya kithira kadi na makosa atabati kwithirwa akiuragwa indi abati kwithirwa agikinywa mbere ya koti na guchokia thitango. Nicholas Chabari atutarire. Kwa pole sana kiri familia Kirambudi irero mbere kutamwa ndo yoro Bruce Mongela kiri kasakasa irareo nturene ya Linjoka atati kama afisa ya borithi Ojune mubunge wa Gembe North Julius Taitumu agituma apole echaga kire muji ewa amukuru uratere mwana wake kumania na igichanga cha akia akurathana atere echa Alinjoka ende akiruta ntumwa kire gikundi gya kumenyera mabitha baokaria kia aipoa kithina mbere na kuraithiria ontobobo kumenya mabungwa ikobore na tukua ito condemn kitendo kiu kirakarikire no ntondiribwa kuri muntu urari nwe na bona te officer wa police kwa tu kuri urari o te officer wa police unabati kuyukirwa hatua although it is policy through community policing kana nyumba 10 ibera cia kushirikiana kubakiria kuimarisha okaria na kwaraniria lakini kakwenda kuatiri kiri thirikari yetu no tukitendo kirakarikire kiki kia mwana arathwa utina atia mwana kuibwa kinyani disabled nawe kana nethirito ena ulemavu kidogo na atirombere kumatoka bangi bara matoka na arathwa iu ni kitendo tutumba kwa ni kitendo mzuri na inkuromba aipoa inkuromba kinya DCI ya kuma county na kinya kuma province na kinya other levels yombe kugwitha investigation ya kawaida nikenda tuiro na atakurombera okarika na askari urora ringia risasi yu nikenda umbo kuchukuliwa hatua na ngwenda kwira atubakilera nitahakikisha DCI ekuyukia tuera yibati kuyukia na kwanjiria itare onde bara didiri kitendo uno mwaka chukuliwa hatua ya kisheria nonto kuringa risasi emulesle tikakwitikiria twendene sheria nkorokina kuga kinya amba ababa kwirikana nawe bakuthangikia Anton Tereibunu babatiri kwithira bakithingatana na bwana mwanka abakagwatwa na bakayuchiro matagaria namba para bagethwa bario kana baratorokere itukua nabo thirikari na mkondo mrefu kinya baita kuntu kungi thirikari na ganjeti na machini kinya mtu atorokea mutindo kana itagarisa kwa tu kwa mweti nai urikire antu no antu bakaida no ntoria thirikari guthwa njire neu irize okenda kuona kinya we mwana nchi na amani nikenda rita biashara yake na ritangui no ntutuka ithamba ateatiketu nabo kinya bono baturetere walifu na kwa tukaringa thirikari tukuete kurutanguirere ho kuma Gembe North Petan Class Chabari Tugitana mbere na nteto ingi na ndi arimi boretwe gutigira maanda ja kagitaga kaikenda guketha maketha ja maingi bobo ni kumania na mugaruruku jarera ziraje thirito jage kujiro kagitagwa kagita Martin Mugambi atumenyithia nkuruke Orimi bwa kandarasi ibu bogotigia na ibu buri negweta na nkinya maumithio ntugoni na bobo ikuringana na murugamiri wa kiama kia Dunamis Ndirango wa Mbogo akiuga orimi bobo ibu buri na machiara abo kiringithanwa na orimi bobo bonge bawithire. Nimekuja hapa kwa ajili ya wakulima wa area hii wa maeneo hii tukaweze kufanya nao kazi na ile mradi nimeleta katika sehemu hii ni kuja kuwaelimisha kuhusu contract farming. Contract farming kwa wakati huu imekuwa ni model ya kusaidia wakulima. Kwa maana wakulima wa Kenya wamekuwa na kilio kikubwa kwa miaka ambayo inaelekea karibu miaka 10. Kwa kila maeneo ukielekea unakuta wakulima wanasema ya kwamba hakuna soko ya ile mazao ambao wamevuna. Wambogo augite wagia bathoko ikyo kinyamara kinene kira kiringaga arimi ndeni ya nthiguru ya Kenya inde bakirimagira kandarasi gutire gintu gikabaringa nontu bakarimaga irio biao gwa biguritwe na contract farming yetu ni model ambayo tunatumia kununua wakulima wakati ule wanapanda tunawapatia contract wanapanda wakijua kwamba soko itakuwa wapi. Tuko na vitu mingi ambazo tunasaidia wakulima
For the now tunafanya kaunti 6, tunaelekea kufanya kaunti 14 mwaka huu. Tuna mambo ya mtama, maharagwe ambao ni high iron beans, maharagwe ambao inakuwa kwa haraka. Baada ya siku 60 mkulima akiweza kupanda tunamnunulia, na hiyo ndio ilikuwa imefanya nimkakuja hapa siku ya leo. Ndeto ino cia kandarasi cionekanite ikigwatwa mbaru bunene na nginya gukumirua na arimi bakiama gikika kiambari ya Wandiaganga. Thina tutwire twira watini one muno ni gutwika ona twari mainto jia ireko nilikwira kwina thina ya thoko uketha antu bakulima mbemba nyingi muno, antu bakulima mboco nyingi muno, antu bakulima mea mingi muno, lakini bakaga gwakwira. Lakini twi rungu rwa mwambure tau adunamis tukatonya ki contract nabo kwende into ile jeto ikero ji sasa no tukedo garanti ya kwamba into jaku ikadhi na bei embega baba etakwa brokers batiro bega tagati no nibo bera bakiri nya muri muno bakeja bakora into na bei nini na nikenda baba kwendia na bei nene. Amwe nabo bwaremi ibonekanite kugwaya kumania na mamwe marabaro na kumania na byama bira batwire kurimira into aguka nyuma. Kulingana na buria arimi beto barosumbuka na umbere na barodhinwa apa na pale no bakire rimwe bagiciragia operation teno no taire jambere, lakini nitugaga wega muno tukauga atiri mauntu mekaraga magicencagia no tumba ko decide untu burio tije na nikyo riu tiyo twiba guku nuntu riu tiyo twina exposure ne tumagarite guku gwetu na tukona kuria antura ire jingi bura ikuruta wira na ati tukamenya ki kana formula iria murimi aomba gutetheka nayo tukuino guti murimi utethekaga ari wenka, murimi atethekaga ari in an organized group. Kiripotera weru weekendi kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Kanisa Methodist Church ura iria sinodine Nyambene ni bathithite kigongwana kia mwanya ntuku ya Narua kenda kureta amwe Kristo gucokaniria thiri na ngwataniro onde kanseje kwa kagita yoneketa kwithirwa ikirumirwa bunene ni ngucanio cia utongeria. Guthura kurekanira iguru ria antu a mithuro tuguthura ngwataniro. Kanisa ya Methodist ya ura Teresia Kiji igembe Saudi kirikanagwa ni imwe yari gitirigia gututaniria kurwa na kuregana na utongeria bwa askofu munene uria ari ku Joseph Mtombura Nandi kanisa hiji ni icokanirite na atongeria bayo ario askofu uria ari ku Nandi ndene ya Nyambene Synod na bauga tene kunjia ngwataniro bari kimwe. Turari twikugia na mwatu kwa miaka ikulukite no ntubwando ire iratura kanisene indi muthenya ntukweru ari itwithirite twina kigongwana kinene muno au kia gucokaniria kanisa yetu ya Methodist muno ndene ya Nyambene Synod na kanisa ya ura neondwa ira nyingi ciethaira ire kweru ari nira twiyire nikenda tuyuria Saburi 133 ira ekuga ni atabwagirite na nataburi nkanya na nkeru rira antu barapende na baigenwe bakarana cia amwe bari gintu kimwe na ni onto tuturita tutikuwatanira itharimo bitirari amwe na atwe lakini ntukweru ari twina kuwirua no ntu itharimo bikweya nende kwibanwa gukwambiriria kurekanira gukwambiriria na ningi kubangania ngwetore amwe kenda kanisa yetu yetana mbere kukwambiriria na ikobwirete wetana mbere gutebwirete kuthirira Nyambene kubwirete weta ukawata Synod ira ingi nako kawata Methodist Church in Kenya ikiumia bagwete ugeni kinya borisi na gitumiki eitharu twatumaira kinya borisi kuya kurigiria andu ira cieta na mbere na nundu bwa presence ya borisi na mantu yara yakarikika ana betu banini baragea no bwa muno bamwe baragira kinya kuya kanisene bangi no ibaukira nundu
ibakuona kabake aba watu ni polisi kiume keruari bishop narete kirite gitumirwe ni askari betu no ntu askari itare andwa kwibo batumirwo na bare au bara siturana muno rukiria na baginyocuru na ochuru burara na baye kumachuka buratika na aru askari betu beyere mapema baritana na Sunday school na be yabakundia no ochuru na banyaniria mbicera yareo nikenda yuma na nikenda tuona ni askari ni antu babega na ni achiari na ni anabetu no tauba kuromba atongire bagisiasa kaunti ya Meru bagwatanire na kinya gwitikiria mpumiri kaumira igambe nere ngabana Kawira Mwangaza ntariki 14 turi kanisa ya Methodist muno Nyambene Synod itukuromba untu bubonekane kinya kiri kaunti yetu ya Meru antu bakarwa kia batura bakiru ya maita yonthe kwina magita ya thiri na tontu bontu boitu kuromba thiri ndene Synod yetu na tukuromba atongeria betu bagiciaca bawatanire rimwe kurekanira na kuwatanira ni untu bwina inya muno itakumagania ura muntu uronge akuthithiritie batu turi kanisa twiburomba burekanire na buiganwe na buringanire antu ba Meru nikenda bakomba kwa gintu kimwe tariki 14 no ntuko yerengi ikeya nekuluke itakumagania ura koti ikamba no ntu no twina inya kuundura koti bure batikoita mamba twaromba ore kaite ambare kari antu ba Meru ibakare bawatanirite. Dennis Mugendi weru wikendi kanisa ya Methodist ya Urakiji wandini ya Kachio Gembe South County ya Meru. Muteteri wa Kyoto Salesio thuranira na areganite na uthuthuria wa mizani Afrika bora bonanitie kwenderwo gukunene wa Kawira Mwangaza kirigite kia ugavana uchonkoni bobo kiuga ithurano bikeja kwithurwa bukigitwa ntuku ya Narua Mwangaza no withurwa kijukio tongeria bwa gavana kwa mukondo jungi untu Salesio areganite na bwa kiugo keja kwithurwa uthuthuria bobo ni bwa uma bori ngithithirwa county chionde ajanthi kurone Kenya mutugikare naranirite nawe. Nyuma ya igoro kambuni uthuthuria ya mizani Afrika kurekeria mpumi irekuga kura chikaringwa na Narua Meru gitine kiongabana ulojukia kanya kauni Kawira Mwangaza na gichunje kia 51 gaturumo kumakirigana na ndithuranira Salesio ni muteteri wa Kyoto kia mwingi na ugite mpumi cha mizani Afrika ni cha kugura gitumi kiria kuga na kuria nikechira rekerwe changabana wa Meru wake Antonia ngabana ba kaunti 47 kira Salesio gwachira rekerwe kenda ukinyangira mpumi cha koti ya guchokia magamba riko iria chia RMC wa Koroto Zipora Kinya kira kiwa mbunge ya Meru na speaker Kanyaga kuruka beterete gambare uregitwa ntari Kinya mweri jwa mugwanja mweri jojo kwa Kawira arenda kugwatira ntaira ya ntariki 14 eno sababu ni onto opinion puzi aithithe to skewed kwenda kenda areta public perception na wabure burio ikwethira public perception ira kwenda kureta ne account ya Meru wake inya mukenya ore ongi uguchiona arioria wekothwa no Kitui iri acha Kitui county kothwa no Mombasa arioria iri acha Mombasa county lakini watawethira ne Meru county yake igekira bioria na ekona expose wabure burio and he has been paid boega muno ni Kawira na yathithiru immediately riria orders tia stay orders tia riterwe Court of Appeal so irathithie tuinya number 2 gukunekira rwaria roro randereteo kana conversation irendereteo ya stay orders irareo Kingi Salesio ariwa kuringana ura mantu jetete ari na umantariki 10 mweri jojo igamba rikagitora kwagirite gutigira Kawira Mwangaza kweberwo bise ne mugambithania mwamuye mbuginda ari na privilege ya kuthonde kotini the 2 physical days ira kwari na submissions na indari kotini tukwira kwari na online submissions chia mawakiri ba Senate na ba County Assembly iguru ria contempt of court ruling ya Justice Mureithi na watega kirigamba riri
Kawira akine igwatete na ikia tomi Jumatatu area tariki 25 bejangite na application ga kwenda ZDK agwatwa kenda ba bekira rito point yao ya contempt of court oti ange Kawira igwatirite lakini stay orders iriritiro ni court of appeal already cireturire igamba ria Kawira aroje ntije not unless otherwise yaja ujo Kawira omba kuonoka oti onge tariki 14 no peo governor utonge ni mutumanto ethinkia na 14th ni onto mama shua betie we ni aja ujo nete tonya surprise ire bakaringwa kana ire mumero onde akaringwa onde na uhakika Justice Mwamuya akaderiva judgment ya through email ote physical na ote kothomwe kathomwa through email muthiene Salesi aruga mucemani jwa tariki 16 mweri jojo jura jwerigeri mairi 3 ntere chegembe juketha juri jo kongwera gushinda kwa mutumanto ethingia ringabana na kinya jo kurita mwerekera jo mwero jwa Meru tariki 16 kieni na kia mairi 3 twetete celebration cha gukongwera already mutumanto ethinkia ri governor na number 2 kuone mutumanto ethinkia ni unifying factor ndene Meru County na to shape siasa cha Meru County origeta kumera ke report rande to cha Weru weekendi rea kwa rieto ni mutuge kare tanambira kurumira ante to chetu nchokerete nyume kagitegate kuraja na ante tonkoroke Nandi no wikire ntumirie ku ya mucemanio kiatho kana ntubwa gitumi ukwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cia mathiko kiri Kameme Kaweru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM Kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana uringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kware okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru Kithomo ni gitugie kia gukura kwa nthiguru na kithomo ki ni gitugie kia uturo bwa muntu wonthe thirikari ya Kenya komenya kana thirite gikira kithomo bo kathanja nthigurune bo buri amwe na kweja kwa kithomo kia utheri rungu rwa wathani bwa Rais Mwai Kibaki mututigi na kinya kweja kwa cukuru cha kwana cha secondary Indiera Kibaki aretere ya day schools ni area indie njega muno bado kumaliza ene community mnamaliza masomo ende bakurigaria nande ni ati cukuru mwanya mwanya ni ciambirite gukujira kunyia kwa ritwa o amwe na cio kuoneka tie kunira metho bwingwa kwa wagi bwao kwa wazazi pia because ni wale wako hapa wajaribu ile shule isifungwe kwa sababu ya kukosa wanafunzi Kotobiko athomirete skuru ije Kanyakine Pundi Karao are the top student in Kenya. School which is an extra county school. What we can chinda we chindo in day school. Abari dai na ndebe na challenges no to school simo ite kungania ya ritani. Oreu inge ni ciongerete gweta na mbere guthara gikithomo na utuika kionaniria ndi moroto jo mwega jo kithomo. Thina yongwa ni nairi anyama yo inelomete nyongo na ntaire kuthirania na thina eje niriku Lakinya nyuma yo kwithirania ndi cukuru ya nieterto bunene cukuru ya St Luke's ni moye ira chumbite kwithirania yukira bunene pachanja jari mu frequently kabla ushike hata culture ya shule na kumeondolewa kenoka. I'm happy that the localization ilisha enda kugwata nteto eje na njere ndiku watanira na mwandiki wetu wa nteto Phineas Imana ni kwambiria ntuku ekiumia eje tariki 9 mweri jojo ethatu kirero rugono rwa mwanya mwerekera jwa kithomo no acha kiri Weru TV ntetone cia Weru TV rumuri rwa Ameru panda tukupandishe na Go TV this new year. Upgrade leo to the next package tukupandisha to the next one. My goodness. Ukiwa na Go TV Lite, lipia Go TV Value to upgrade to Go TV Plus. Oh, it's so cool.
kupata big value, big entertainment. Really clever play. Perfect! Banda tukupandishe kupata even more with GoTV. Pure serendipity. Upgrade today with the My GoTV app. Pakegwita na mbere kurumira nteto cheto tugicokera mashabiki ba timu ya Manchester United kuma Meru na Kinyana nyuke ibakinyete kirige karokia ana Antigua kira kijikenja Joy World Children's Home terecheruire naraba rijanirita nabo gukenanira na kinya kuruganira amwe gakimutegi gatumeyize nkurokea Ruri rwimbo rwa timu ya mubiro wa magoro ya Manchester United rukinwe mashambiki ma mubiro yo bamero bawatanete na bananyuki araba kuriongerete muchwatwana wa Joy World Children's Home ruirere njere ya kuonania wendo kire baraba takweyomba kire ndiongeno ya mashambiki baba batiyete njare indheri kathetika okariugi ndoka yorete ntoka dhomba bya gutetheria na baba twethora twege kundi kya fans ba Manchester United baraba gwatanirite gutethia njire mwe kana ingi na narua twabangire tuga twijaja ruire twije turiongire Children's Home to Joy World tuje tu supportana bano ntu itweribe no batu na institution gutethia kana gakari nandi batwe twethwa twethira yere to corporate social responsibility tugaitambeta cheto ntu kiu tureta mwe mubira ende kwethwa twe mubira nete kumancha tutumba gutethia nandi narua tukureta intobia gutethia na baba tukureta intobia kuruga tukureta nguo sababu ya kuja kutoka Nanyuki ni kwamba Meru ni brothers and sisters wetu na Afrika tunasemanga kwa jirani kukichomeka ndio nakuanga mtu wa kwanza kwenda kuokolea. So hivyo tumekuja hapa tumeitwa na Meru, tumekuja Joy World ndio tushikane nao pamoja tujitolee mali yetu. We come together as football fans to help to give back to the community and to reduce crime activities by the young people. Huwa tunafanya charity events kama ya leo ambayo tuko Roile. Tuona Antonia kwithira kinyethura turi andiki ba nteto tuona no tungane ya timu eje amwe na kwithira tu support mibira na are ome tugwa tuje Roile turithia wa charity work nikienda kinya tuonania wendo kireana baba nini ja baba wajora tukona antu betu na Manchester United achedi betu na Manchester United tuona bagita to give to charity na ora bomba gutetheria community. We decided tukatengeneza in group and we are doing good. Iromba rinene ria mashambiki baba kiria tongoria antu bawendi bwega na ikundi bitebia kithirikari kuwatanira na bokire kuringithia nkoro cia baraba kwendo tethio kire NGOs chetu kana companies ria china aja Meru itugwatanire na inya county government itumbe kugwatanira kenda tumba gutethia riria kwena ikundi ja bibi bijete gutethia bukaturinga boost nuntu ana baba ria aja bagunika bamwe be high school day school ira chi surrounding aja na kugwa mtojo mo ugutwa director purity agechitaniria kuthona na kwe 80 ke institution ewe enka iyo ntubutu bubuthu na itukuromba mowe ruishas na ara ome kwina ntu bawendeega kwina ikundi NGO na kinya thirikari kinya baba atonyera kaitene kara kwina event jaije utetheria na baba nini batetheria bakareta support yao in one way or the other nikienda tuka ensure ana bara be less fortunate ka kinya ntu bakoro na ara nturene kinya baba ukinyerwa all the communities either wewe ni wa Manchester ni wa Chelsea ni wa Arsenal it is good ukuje uungane na sisi tuwe tunaenda charity events tunasaidia watoto wenye wasiojiweza ni tagaria ria mukirito na njira wendo muno na rugamiri ba muchio ya mwana atongore bagi siasa baraba kurikia thoni giki tumesema asante actually and to be honest my store was empty I don't know what to say because I feel like I don't know if I cry or what I do. But every time we get the support, we really thank God. Mungu azidi kuongezea. Na hiyo mifuko isije ikawa ikosa. Such initiatives unajua zinatufundisha maneno mengi sana. Haswa ya kupeana. To the less privileged. Na niwaambie kupeana ni moyo. Sio mali. Magishwombunge kya bore nke reportera wero weekend nyoka mbetaga ki utegi Udijana tunanjira ndi kwingi nanjira nkinya neru nona charinga themona nusumbita kwa ntinyari Kenya.